Iya, lanjut kamu simulator chicken. Iya, kita anak bro sendiri. Iya, kita anak bro sendiri. Ya silih kamera kali mau kami sembiring rekomendasi asana ber atur kenara kali untuk karo mereka. Ya selanjutnya man bantu kali bubu kami karo mergana. Rekor kam singala penulu mas. Bagai pernilin chicken. Rekor singala perkampun Ginting suka munter ada pari. Ya, atur gendang du. Ya, ya silih aturkan terus arah kali bubu puang du. Iya silih, sabar kamu. Kena pembukaan ya, angkat kampil lebih hati kami anak buru sembiring. Iya. Bas kampil ada sada isapna, sada kampilna telu isapna. Kamu kadir bantakan arah teman dosen dalanan. Hah? Ginting. Semala angkat kampil enda bas berendu be.
kari kam berbantakan aras teman saudara ras kakandu ikap sing lakukan perinin. Ya, jadi mang tampilna telu isapna. Ya, apa yang kami sing lakukan kampilnya dah? Kam kadir bantakan angata sina sumuyakdu. Depari jenda, kan mama tengah. Endah. Ya, endah tengah. Kena kampil nu kami syukur. Ya. Manbata kita sukut karo mergana. Indah me paksana kita nahkan kampil kehamatan. Lako pembukaranan nagi kalibubunta sing ngalolum mas paksenda. Maka dudurkan isap. Olah. Iya, siamati kami kam kalimbubu kami sing ngalolum mas rikuras teman du sadadalanan siamati kami kam kalimbubu kami singalo perninin bagepe kalimbubu benar-benar ikut kampuang kami singalo perkempun ija bas paksenda kami reh ku tengah-tengah jabundu kam kalimbubu kami singalo lumas lakonehken kampil kehamatan bas jam pagi-pagi indah kampil lako pembukaranan dalam takari cakap-cakap kelang-kelangkan anak buru kami anak buru karo mergana maka indah me sukan kami kampil indah manbandu kampil indah bagi biasa sahadaban kami saja ban kami isina maka kamu ngendakari ngelaken isi kampilenda nandangi kakandu begepe kalimbubundu puang kami singalo perkempun maka laken kampilenda dah sahkan iya begem kalimbubu kami kugang enda nindu alu indunge cakap kami enda atau nge banci kami surut kujabu kami Enggo kami banci surut kujabu kami iya bujur kalimbubu kami merahkan pari hendu kamanak beru iya endame gelarna kita ngerajakan mas maka tertinggal-tinggal kita ija kari kena dibacakan kami karena mas senda bagi kuakap membantah kita si pulung iya si pertama benda emas enda 2 tahil duitna 20.000 singaloken sa orang tua si serah si peduakan ulu emas pitu tahil duitna 20.000 singaloken sa mama simpo si petelukan batang unjukan 6 tahil duitna 80.000 singaloken sa orang tua si mupus
Kawir berdua begitu. Oh, enak banget sih. Mayang angka aja, udah beras kan sih. Ya ada. Belum lain. Pohon kampil. Oh, iya. Cakep dulu. Yang lebih pinang tulang sih. Perempatkan unjukan 2 tahil duitna 20 aloh tahil duitna 352.000 singalokan sa orang tua si engkelengisa. Yangasa nomor 3/5 kanasa nomor siwa. Oh, sabi kayak 4 kali ya. Jadi dan perlimakan mah. Oh iya, kayak nomor siwa. Iya, karena pinggan redalan bagi kebiasaan tak kita batang serangan eda karena pedalan Mas eda 5 kali ngeda pinggan redalan. Jadi eda me pinggan perlimakan. Jadi si perlimakan bere-bere walau belas tahil duitna 252.000 singalokan sa mama si serah. Si pernamkan perkepun 7 tahil duitna 98.000 singalokan sa mama nande si serah. Perpitukan perninin 7 tahil duitna 98.000 singalokan sa mama bapa si serah. Perwalohkan cikan-cikan 4 tahil duitna 56.000 singalokan sa kali bubu benar-benar. Persiwahkan ikur sabe 2 tahil duitna 20.000 singalokan sa senina ngerana bapa si serah. Ya endame karena pinggan si perlimakan. Selanjutnya enda pinggan tading bas kam gelarna senina ngerana. Iya enda selanjutnya enda sesehtan enda pinggan go tading. Persepuluhkan senina ku baka tutup 2 tahil duitna 20.000 singalokan sa sembuyak bapa si serah. Persebelaskan bapa nande ku baka tutup 2 tahil duitna 20.000 singalokan sa bapa nande si serah. Perdua-belaskan perseninan ku baka tutup 3 tahil 5 serpi duitna 40.000 singalokan sa anak berutua bapa si serah. Pertelubelaskan perseninan 4 tahil 5 serpi duitna 63.000 singalokan sa anak beru singranakan sa. Per-14kan perbibin sada tahil 5 serpi duitna 21.000 singalokan sa senina nande si serah. Per-15kan pengangkat dudung 2 tahil duitna 20.000 singalokan sa sembuyak nande si serah. Per-16kan sirembah kulau 5 tahil sada serpi duitna 70.400 singalokan sa turang bapa si serah. Per-17kan sinatas lambe strip ikat-ikat 3 tahil 5 serpi duitna 40.000 singalokan sa anak beru menteri. Per-18kan buka-buka sada tahil duitna 14.000 singalokan sa rumah ingan mukul. Persiwah belaskan perkela-kelan sada tahil duitna 14.000 singalokan sa ganti simuat ranting. Per-20 kan pertek-tek strip uang saksi
5 tahil duitna 70.000 singalokan sa kepala dusun kedua belah pihak. Perdopul sadakan surat adat 6 tahil duitna 84.000 singalokan sa petugas marga silima tingkat desa, marga silima tingkat kecamatan, kepala desa setempat. Jadi akan kena gendang du sejabatan. Ya, go banci si benakan. Radu ras kita langgak krina. Sajang caman bandu sembiring mergana. Dimai saja di tempat. Rah, bagaikan lagi permen kami. Ras kita langgak si benakan. Beras tagi kalina ku bandar ban sari nambah ni nasi tuan bulu. Beras tagi kalina ku bandar ban sari nambah ni nasi tuan bulu. Rasan tabi lebih kami manmadu kalimbu rikut kenambah jadi rasan tabi lebih kami manmadu kalimbu rikut kenambahan jadi sepuluh. Yuk maju kalimbu redage kami mabaka ate kami rang lagi kena. Kalimbu redage kami mabaka ate kami rang sendah olah kari kami lata adilata kari. Sendah olah kari kami lata adilata kari. Nandai di berarti sendah olah sendah olah kari kami lata adilata lambang. Sendah olah kari kami lata adilata lambang. Nandai berarti sendah olah sendah tudung niada kan bulang-bulang setunggung na adina nama desa. Sendah tudung niada kan bulang-bulang sekatunggung na adina nama desa. Ya, sekendu kena kampindu babandu kena permendu, legindu kena permendu. Ya, abang dah kontes. Enda singalau isa berukaro. Ya, dageman bandu kam sukut sembiring mergana. Ijapai bas nangking-nangking na mata warienda. Maka tangkas keltridah ibas kesadan arif. Sukut sembiring mergana rikut kalimumu terus kuanak perunang galak gunang lagi diridu. Ay maka naruh kam karina. Raduras kam karena ulah kam seteng tadi. Taruh kendagi anak ndu beru sembiringe kujabu karo mergana. Ya. Ya, maju. Surut.
persada arita duana aku pe uweningku sekalian ota berkata kita gundari kaulang indukul magena de biring kenape pagiku kelengi mama karo ikalengi dukul pagi bereti gandum si keleng-keleng ngentel kita ngasah metua mama karongku berebiringku sendak ulah kesersia sendak tudung iarakan bulang-bulang setunggung na adike nama kesah setunggung na adike nama kesah mama karongku melias ngetame sendak ulah ketersia maka metunggung tatapan kalimu sepengaudak sepengolek kena duana maka metunggung tatapan kade-kadena resada ari kam pagi ngasah metua ulihkan kena kadage kampil enak ya dage ijapai pas musuh diri kalimu tengah-tengah jabukam sukut karo mergana malam meriah ukurmu asa metua kam pagi si keleng-keleng duana karo mergana ras beru sembiring danah kampe orang tua sangat sehat kam pejabukan anak menjuah-juah kam kerinana mulihkan kataruhkan kalimu buku jabuna bage ya surut kita sukut sembiring mergana mulih kita karena kujabunda ya bagaimana bantang sukut karo mergana sitaruhkan siarakan kali bunte sinu lagi maju tak kita karo mergana kita kan sukuk sembiring mergana penggosoh kutang hajabuna maka gua ninta karigan mergana menbandu si bawa kampil gua banci susun kampil du kembali ke tempat suku desa ya anak beruku dapur dungi dah Hindu lampas kari kita mah iya begini ya bagaimana balus terjabatan tamakin duku menjuah-juahina kela menjuah-juah kita karina si polo ya resikap kam kari sukuk sembiring mergana radu-radun cidahkan ukur meriah kam ulan neki aiki anak dua ras bre-bre iya Amelia ulan neki anak dua enak ya terus pengganti-ganti kam cidahkan tanda meriah ukur lu tandaan anak dua yang wadumi peradatan nawar si sandang jual-jual kita karina kalimbu kami si pulu rikut kemua sangat nupita nang tang singala-ngalana oh rikut kentua sangat nupita nang tang singala-ngalana bagenda kita pulung metu
dagi situ babere kempur sehingga bukan cawir dagi basa bunga nampir rezeki bagai ini malam hati nesei masui ate rani pikul kelbagi emakang ayulah telinta jujuri di mata beri kena sangat mandala karina ayu telinta jujuri di mata panjang umur Iya, karina ikut kam sing lakukan bere-bere. Kamu sing lakukan bere-bere. Ya. Rekod perintikan. baginda kita belum metu hari tapi ularai nang tangker nabi nakin dateng lagi rezeki Rekod sing lakukan perkembun. lagi situ babere kempur sehingga bukan bana cawir dagi basa bunga nampir rezeki bagai ini malam hati nesei masui ate rani pikulut kelbagi emakang ayulah telinta jujuri di mata beri kena sangat mandala karina Ya, kita nak bro. ayu telinta jujuri di mata panjang umur tak karina Ya. Dir jabatan. Tambahi lagu buah pagi. Yang mana? Ya, Eman Bandu kam kali membuka karo mergana. Palung me gendang, landak me gitar sendiri. Sada pengodak pengulai, motoken wari mesine. Maka buah ko page, buah ko page. Maka buah ko page, mari ko manu. Di palung me gendang, landak me gitar sendiri. Sada pengodak pengulai, motoken wari mesine. Maka buah ko page. Rekod-rekod kam sing alapan ulung mas. Sangat Ulung, Mas. kali bubu cawir kam metua. Ayo nge. Ulung mas tinggal perninen. Ulung mas perninen tekan. Itu lagi. Lelak Rekod-rekod sing alapan kampung. meriah nimpa kulutu. Makalita-linta pulung-pulung metu. Makalita-linta pulung
Gua banci kita mulih ku amak. Biar kami sekan isapan nandang puang teh. Ya ini kami manbandu kam puang kami kam singalo pergempun tambar malam rikuras teman dusa dalanan krina. Begenda me kami makate kami bas pendudukan kami isap ningkat ngisap kam man belo kam tukun mami. Ya sekan kampil taka. Ya jenang dung ngisap man belo bagi penenahkan kami maka peskendah me pradatan beberendu kempundu isi laksanakan idungis secara pradatan kita kalak karo maka bas pak senda kami ate kami bas kesan arih kami nakan biak pangalondu maka ning kami meriahlah kurdu ngalokan sabiak pangalon karena perjabun bebereu kempundu bagaimana ning kami ya maka tunggu meriah kurdu malam ate kami maka ngobanci sisakan kita serina semboyak atau langsung kela ras anak tak saja nak kensa enda karena pradatan ya langsung saja kam sindungi pradatan ya sekendu ya elabo beligai kami enda seken kami biak pangalondu eriku ras rudang-rudang kahagan si alokendu jeme kari dalandu ari-ari nandangi sina semboyak andu subuh kam tabar malam mergana singa rimbun bangun lah ketadingan sina sampai adu ginting bagaimana kami maka utur kali bubu saja ngencang gope pengalon enda bas waktu na kari atur ke anak buru kami rebelas semekah kam ajar-ajar itu berekendu pedahman kami khusus na beberendu kempundu gelah sehat-sehat sangat berendu kempundu bas yang gondungi pradatan perjabunna ya kok bagaimana ngenca cakap kami surut makami bas jabundu nari kam puang kami singpen karena pak kalimbu buta kampe impal kami seken kampil nandangi kalimbu bute ya seken kampil duka ya apa ikam ngalokan kampil kami kalimbu kami ulah kam sedai dalih nya ka kampe ada bebandu kampil seken ka kampile dua kam orang tua singkelengi seken kampil ta ya, kampe ngalokan salah bodali apa ipe tugun ipal kami ya, ning kami ngisap man belokam semekah mendate kami anak berudu kam kalimbu kami singalo chicken ya, jenda bagi tenasi peseh kami man bandu bas nanangki mata warienda me karo mergana nahkan utang peradatan karena perjabun beberendu diri kami anak berundu yang kap buru sembiring maka pas senda kami ate kami seken kami biak pengalondu bagi ning kami penungkunan manbadundai meriahlah ukurundu sada ari hindu maka malam pe ate kami endas pengalon enda singalokeun sakam kalimbu kami subuh kalimbu kami arah sina sebaik kami tambunan kam kalimbu kami si ipupulung kami arah tarigan mergana dube rikut ras kam palimbu kami arah sina sebaik kami ramlan si jadi orang tua dapetan anak kami si jenda sada hari dua hari kam bas kami nahkan pengalon enda rikut ras rudang-rudang sisakan kami jadi magawa andaskan kami menda biak pengalon du ya bujur kali bubu meriah kurdu meriah malam PAT kami saja ngenca toleh kami pengarapan bas waktu na kari aturkan kami aturkan anak buru kami panggung rebelas lah kam berekendu pedah melala tuh kelepakan si tading si lupa kami ajarindu kami pedah hidu segala banci arah pedah cakap du malam ate kami sangat beberendu kempundu basia ndungi pradatan percabunna jadi bagaimana cakap benda si banci pusah kami mangome banci kami surut bah jabundu nari kam kalibu kami iya bebancir jimpuh ka kita rjimpuh kita seken isapan nandangi kalimbuta seken kampil kakak nandangi turangku mami kami iya ening kami jenah du ngisap man belo kam tugun impal kami man belo turangku bagi cakap kami nandangi kakak du singalo chicken ibas nangki mata warenda me ngosi laksanakan irajakan raja mendai mas perjabun karena beberendu kempundu maka was pak senda kami te kami seken kami biak pangalondu kam singalo perninin
maka ning kami meriah lau kurdu sada arindu gelah malam ate kami anak berundu sebering mergana. Maka go banci sehkeun biak pangalonenda karena ya raskeun duka. Alo kendu biak pangalonenda. Ya radukeun ras rudang sisehkeun kami. Ini kami ngarap kel kami bas waktuna kari niaturkeun anak buru kami berbelas semakah kam berekendu pedah toto pasu-pasu dandangi beberendu kempundu ajarindu kami bas tading lupa kami anak berundu sebering mergana. Jadi bagaimana kami mangume banci kami surut bah jabundu nari kam kalibu kami. Iya misar kita ulihkan seken isapen men silihta impalta kami seken tampil kam tugun impal kami. Iya ini kami ngisap-ngisap man belokam tugun impal kami mami turangku. Iya bas tugun singalo bre-bre enda. Ning kami peganci-ganci kam senina kami entah impal kami rebelas nadangi kalimbu buteda sekelah malam ate kalimbu buteda ibas ngo tampak ia pulung bas perjabun beberena kempuna yang kau anak tengah-tengah jabutanya apa ikam 11 kakak lebih mah buke turang nande edangku enang gorja bubere-berendu turang ndungi peradatanna Gi aku karing-karing ka mendauh turang ulas sangkut ukurnu sangkut pe ukurnu gelas sangkut berih manuk buah pagi isuan bere-berende gelah panjang pagi perjabunna sanggap kalian cari turang malam kala tendu ngalokan pengalon dwe turang nande edangku bujur kata kita akan bantuan karena berkena dengan kita kesehatan bas warienda darat dengan kita kumpul lalu keadaan sehat jenda membantu turang kami bapak kami bagai peda kami rahnande kami gia kami enda ngalokan anak kami singkleng isa jenda tapi mindo kami harus terukur balilah kamnu bre-brendu si di rumah bagai kempundu si rumah karena sirhenda pe berusulaki bre-bre terigan nya kemputan bermalam maka lalit pendobahna gelah jenda nari sehat-sehat kita kerina murah kerja kita bre-brendu rah kempundu pe sehat-sehat kanya murah rezekina panjang umurna aku seberem jambual bujur bagaimana impal kam kalimbu kami krinanggor semekah terbelas turangdu meka pen nurikeun ukurna tuhung bagi cakap nandai melalang enda ketadingan kelepakan kami anak brudu bas ngeletakkan uga si muhuliman bandu kalibu kami sajangan ca lumindu mindokal kami erah toto pasu-pasudu toto de sampit nandangi beberedu kempundu basi yang ngundungi peradatan dari sendah maka bagi surah-surah kami ndai bas pasai mate kami seken kami biak pengalondu maka alu meriah ukur alo kendulah biak pengalondu bagaimana surah-surah kami impal du ras turang du di nasi pulung ijenda maka sada kamu ngalokan biak pengalondu enda iya bujur bas go meriah kurdu ngalokan biak pengalondu tole mindo kami bas pangungdu kari sinaturkeun ka anak du kami rebelas embar-embarindu ajarindu terlebih berekendu toto pasu-pasu nandangi beberendu kempundu bas yang gondongi peradatan bas percabunna segelas rasi sekula beberendu kempundu bas yang jabukeun bana bagaimana kami anak berundu impaldu ya eto rosunna seuhkeun
beberendoi kami atena amak tayangan du kam tugun mama mami karena beberendoi de maka go baci kam bersikap meras kam bebere kami bandu cakap du nandangi mamandu mamindu ya dudurkan du amak tayangan mamar sama mendoi ya sada dua amak yang dasakan kami sada kariman sinna sumbi andu si batang atau dua na radu bebre dua nah kensa radu kakam ngalo kensa Enda mama mami ku berikan nama tayangan du gelas sehat-sehat kam murah rezeki du panjang umur du kami pebah perjabun kami sehat-sehat kami di rezeki kami iya malam mati kami jadi bagaimana dengan lebih gegah kami ngasup kami bas kami ngadap ke tengah jabundu kam kalibu kami maka gua kam du kalibu ngome banci kami miser bas jabundu nari surut ku jabu kami enggo ada enggo gini ulihkan isapan kalibu te dan dai jaga salami kalibu te miser kita sahkan kampil ta nandangi anak brute sahkan isapan nandangi anak brute sahkan kampil udalnya sahkan isapan du nandangi ya isapan ya miser kita ngisap lebih kam krina bebere kami impal kami rikuras anak berundu yang anak beru menteri kami ya ngomong kam je krina ngisap monggo men belo ya bas pasenda bas ngoi pulung na kam jenda kampe krina anak beru kami sehen kami kang kami biak pengalondu karena perjabun impaldu ning kami entah bibindu karena pengalon si man desenkan kami karena perseninan ku bakal tutup karena kam anak berutua bas tengah-tengah jabu piring sinulaki mergana enda lebih pengalone jati kami seakan kami ya japa ya anak berutua ngomekam je si tanah tambunu nari pe ngomeje sada kam ngalokan saya enda kam mana berutua enda biar pengalon dua nakam mendakan sa mall ena permain ya radu kam ya pet radukan kena enak karena pengalon anak berutua enda karena ngadap kakam dua nakam ngalakon sa apa ikam anak beru kami si ngeranakan lakon kami baik si tanah tambunan ras kam si batang serangan nendar sada kam ya bujur ning kami man bandu kam kalibubu kami godaan lanjut kendu enda pengeras suara di anak buru menteri kami kam anak buru menteri kami anak buru menteri sembiring sinulaki mergana si batang serangan radu ras anak buru menteri sembiring sinulaki si itanah pamah tambunan arsada kam je makasakan kami biak pengalondu kam anak buru menteri kami sekan biak pengalon anak buru menteri ta ngadap kita sekan biak pengalon karena sirumbah kulau nandangi bibi ras bengkilana karena ya ngobaci sekan do apa ikam ngalun saya dua na kam labu pilih kami kam si batang serangan enda ras kami tanah pamata umpunan ya kami bibina lah bengkilana
enda penggo menagalang ngalokan kami. Maka nggo lebih dari cukup. Nggo. Nah, ngeme kamdu belum sisakan kami, nggo mekandu bias. Nggo sadari hindu krina nggo. Iya, labo kap tendu murah pe permen be bangsa ne. Nggo ya, labo dali ada begini du. Ning kami dah du melala dengan permen du diri kami. Maka olah kam terlambat, maka lah pagi kam tading arah puri bagaimana kami. Ya, ada begini du. Ya, bujur ning kami. Benar ini ninta. Bagaimana cakap talbe. Ya, misal kita surut kita karena salaman Ubunta Singalolumas. Iya, kam jimpu ujang dulang asuk dah Iya gi, jakin kinandai ginta, nande brema. Oi, sukun kampil sukun isap. Iya, siamati kami kam kalimbubu kami Singalolumas. Rikut-ikut kampe siamati kami kam kalimbubu kami Singalo Perninin. Kalimbubu benar-benar begepe kampung kalimbubu kami Singalo Perkempun. Kalimbubu enda kami reh kujabundu ate kami lakunuhkan pengelundu kam kalimbubu kami Singalolumas. Adi rumah dengan dari bapar senande tentu kami sirbelas manbandu rasnehkan pengalunenda. Maka bagi singgo itahdu ijazah kami erdaran kenggo ngadap ku dibata gizi lebe si berutarigan enda me impal kami ganti buru tarigandu BMC buru sinulaki buru sembiring. Maka bas kesempatan enda erdaran kenandi lane ras bapa lane rumah kami erbelas bas paksa deman bandu. Maka enda me buru sembiring sulaki enda me sambar buru tarigan ijandube agi kami impal kami si buru tarigan mulih tumbuk ras sembuyak kami. Maka di tengah-tengah jabundu pahanlah buru tarigan enda jadi buru meliala nina nande erbelas manbandu. Maka enda pe kata enda ulihi kami kalimbubu kami bas kami nahkan pengalundu Singalolumas enda me sambar buru tarigan dube singgo buru meliala tengah-tengah jabundu enda kami enda buru sulaki jadi kendu jadi buru meliala di tengah-tengah jabundu. Maka adi bagi pagi pengakam ndu karena bersulaki nda buru meliala malam kel pagi atena di ras bapa singgul bendu be ngadap ku di bata
maka enda pengalundu isakan kami manbandu kam kalimbubu kami singalulu mas Sri ban kami belena ras tukur beruzu lagi cuma dua anak rasa lagi nak kerja lan ibu tah kami kuja guga ngaturkan kata tersingat ndai tarigan burung tarigan indu ndai pe pas kami lebuh kulubuh kundi tarigan mergana idah kami lali sidah kami jenda kundul ate kami deras mindi kami jenda sada kundul kami jadi enda pe singat kenduka makan deli keridah tarigan mergana suruh aku jenda enda harapan kami jadi bagi kami me berusulaki beretarigan andai bas kami mengaku ikam maliala langsung sering kerina berusumbiring mau bege cuma kita perbedaan na enda menyenang kami ya dia begini dong baca lokan kami enda di iya pengalon ini iya enam kari kam kari ngelakan sa nandangi kakandu rikuras kalimbu bundu puang kami singalo perkempun maka kugang endan indu kalimbu bu kami jeng jenda mencar belas alo indukin cakap kami dah bagian lebih kami belas iya kampe labu alo indu mah bagi iya bujur si salami kalimbu buntenda